kasih Cahayu boleh duduk dulu. Bahasa Indonesia. Iya. Ngrasake minta lagu Puspito Nolo dan Kitir Sumilir, lagunya dangdut. Ibu aja lagu minta lagu apa lagi? Bunda apa wis? Apa ya? Sabar. Kitir Sumilir buat bahasa Sabar Bunda Indonesia tahu nih. sabar. Nggak tahu. Sabar Bunda, Probo nunggu saweran lagi. Saweran iki diwewe alhamdulillah. Ya wes. Ibu Apa, ini Pak yang Dik? gelem nyawer, kepukan iki kok tak. Ya ampun kandhani kok iki. Kula mboten napa-napa mengke jenengan mandhap tasih kula betakne nggih. Awake dhewe iki yo ndongakne muga-muga Bunda sehat selalu. Amin. Panjang umur. Rezekinya melimpah. Sanes. Sanes bisa. Wirang. No wirang Ya, bisa. Bisa Pinter toh lho, Probo kare Pak nyanyi Api. wirang. Iki wujudnya sinden tapi aslinya rampok lho iki. Iya. Meneng wae. Iki mak kadung masuk kene lho. Waduh, mlebu brankas. Lagu kawak iki kan Lagune apa? Mbak Prabowo Pirang. Wirang. Oke, Pirang. penek no blimbing kuwi ki lho Mas. Oh iya. Sak mono Mas. Iki nggonmu to. Jam 11 bengi. Niku ta? Alah, aku tau rono. Ayo, Piye lagune, Men? langsung budal ya. Aku nak wis nek musik iso. Oke, sama. Kowe kok jadi ra iso nek Nggih siapa? Pripun Pak? Karena ini lakone ya kudu tepuk. Oh nggih. Ya cukup gitu nggih. Mboten digenepi jam kalih to? Mboten digenepi jam kalih. Krepek gedang Jenengan kok godhong demek-demek telong nggih kok. Pak De. Lah panjenengan yo mancing-mancing kok. Engko nek aku meteng piye kok ya? Krepek gedang. Rusak wayang acara kayak gini. Pak Dalang, Ya. tapi Pak Dalang gini Mbak Manuara. Dalem Mbak Ibu. Senangnya ngecek Facebook saya. Oh, jangan-jangan Pak Dalang ini mau cari istri lagi. Oh, tidak beliau adalah atasan saya. Saya lihat kan, lah, senangnya lihat-lihat. Iya dong. Masa ibu nggak dilihat? Mama jangan rapi lagi. Ngaku aja. Terima kasih nggih Pak Dalang, Terima kasih, Mbak Mas. Sinden Iya, nggih. iya. Mudah-mudahan suatu saat ada rezeki bisa Amin. ketemu lagi nggih. Amin. Kurang berkenanya kami sekeluarga mohon maaf nggih. Sikap Iya, untuk anak sami-sami. kurang. Cakep, Men. Nggih, Bu. Bu, Matur panjenengan nuwun. Untuk ibu apa? Adalah Bu Rahma dari dalam hati saya yang paling dalam, saya sudah berkali-kali ke sini. Matur nuwun rezekinya. Saya belum ngerti sedalam apa arti ini sampean ya. Mungkin kalau WA tak foto-foto nih mungkin. Matur nuwun nggih Bu. Makasih nggih. Bisa Sami-sami. komen, jangan Iya. kapok nggih 4 kali. Insyaallah mboten. Nanti yang ketujukannya jadi warga Jambu. Bali langsung bojone wow. Ora apa-apa. Makasih nggih. Bunda Titi, terima kasih banyak nggih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semuanya nggih. Selamat Ibu. malam nggih. Nggih. Saya mengucapkan Iya. terima kasih banyak juga sudah mengundang Waria ini. Saya terima kasih. Lah ngisor wis operasi belum itu? Belum Bu, belum ada dana. Sudah Ibu, sudah. Oh, Tadinya sudah. mau operasi, sudah dioperasi terus ados itu tokol Ibu. Dokol malecik ngono. Kok subur. Terima kasih nggih Pak Dalang. Nggih, Terima kasih. matur nuwun lagi, Mbak Makasih, Prabowo, Bu. Mbak Manu. Nggih, Pak Saya De. nota komen. Ayo, Pak, siap. Dul Legit, terima kasih. Nggih, sami-sami, Pak Dalang. Muga-muga selalu sehat. Kita Amin, amin. lain waktu bisa ketemu lagi. Amin. Amin, terima Terus kasih Pak silakan. De. Terima kasih Pak. Sayang dulu dong. Yuk. Lagi besok dipotong dadi anu iki lah. Pak Den, jenengan kondurke ngriki sak mantune diambung Manoharan, jenengan cuci muka ping 7 lho nggih. Lah nyapa? Lah daripada nayeng mengke raine Oh, jenengan. iya. Matur nuwun. Semangat. Terima kasih nggih Pak De, Iya, sehat iya. selalu. Amin, amin. Pangapunten ingkang kathah. Iki. Nggih. Yuk. Jika lagi ada salah kata maupun apapun itu, lagi diminta maaf, Ya, nggih. pintar sekolah nggih. Nggih, Dan siap Pak menjadi Dalang. Juara. Amin pangestunipun, nggih. Makasih. Matur nuwun. Pak Dalang kula wau dereng lho. Sayang sik. Makasih. Tanpa kilakon nang Mary to. kuku sing dupa kang gumarang. Mendeng ketiasa ngabeki. Oh, kawengku sagung jajahan nanging sanget tangi kibi sang rasikane ko putra
kanganjok sanging wiyati pinunggal kang gumulung ing Astina anenging wonten ing tapel wates negara Ndarawati Leginata Ndarawati ingkang rikala semana wis bidhal saking Maraja Nadya tumuju wonten madyaning Madukara kadhereke dhateng ngrayi Raden Harya Setyaki Raden Werkudara saya jerukun kota